Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Riewngeit jong kabalang Presbyterian ki balapoi ha Jingïaseng khasi jantia Presbyterian Assembly jong ki Samla ka bakhatway kabalalong ha kabalang Presbyterian Mawlong sora Presbytery KJP Synod Sngi kabahap hashala constituency is Khasi Hills District ki babun ki dei ki basyong hatan rai ding namar ka Jingshit kerang ka Sngi kabalalong man ha ka Sngi ublei ka khat saw tarik ya yong arja arpasaw kani ka Jingïaseng KJP Assembly ka dei ka Jingïa kendo ka basisen shisnam ki Samla jong ki lai tali ki Synod kata ka KJP Synod Sngi, KJP Synod Mingi, bat KJP Synod Hapdeng. Kat ba ki Riewngeit ki basyong Hamadan, ki lahap bankup da ka syatri namar ka Jingshit palat ka Sngi. Kani ka Jingïaseng kala sedang nadu ka khat ar tarik, bat kut ka khat saw tarik ya yong arja ar pasaw, ya ka bala penyat ya ka Jingïaseng da u chairman, u Reverend SD Lanong, bat la pensyngan ya ka Jingïaseng da ka Jingruai ka KJP Standing Choir Mingi, Standing Choir Synod Sngi, Standing Choir Synod Hapdeng, balang Mawlong, Mukayau, Lama, bat Jingïaseng khana balang Mawlong. Haka Jingïaseng ka ba shipho shiteng menstap lasam ya ka khubor na ka tien jong ublei da u Reverend PW Makdo, bat haka Jingïaseng ka ba shibiji shiteng no phai Sngi lasam ya ka khubor na u Reverend CL Lalu, u Pastor SD Lanong ule thu ba ka Jingshit ka sun beneng haka Sngi sa jan ka poi palat laipo ar degree, bat man haka Sngi ublei ka Jingshit ka poi ar phosaw degree.
administrative is senior administrative secretary, but administrative secretary iba in charge ia Jingïaseng Samla. Meskipun ia pi pastor kiba laju ai musim aki benta baharo. Ngangak klan kapun pau bing sengawu kaba kraw sibun kaba kerpang ia ka nomination yang
ka Jingïaseng Samla Jingïaseng Hagini Snam ki Asnam ki ladap kinyidan hagabalang Muslim ba lapun suro ya kerteng junga balong wena pedeng kinong yasim beta ko syukri bersam ya gatin ke jong lei hagin ke Jingïaseng dan pau ke jingkulei ke bakerpang na kementar ke Jingïaseng na kementar ke balang handi ha Mawlong kabla priang ya ke Jingïaseng jong ke Jingïaseng Samla assembly lain ke kui ki baro ki khat ki longyun longsam jong ka balang hangne to lain ke kui ni de jing ke khu ke kerpang ka benta jong ke Jingïaseng lok na ke tin ke jong lai ha ke step ke ba kwa yang ni ke bagian dia perkhat sipo kalong naga kitab kau nengkong agak tin ke dong lei bat kata kalong naga kitab Genesis kalong kau sau kuai ngan kulei ke atli khat kalong kau sau kuai dong ngan siunan berkhat ke ba lain pukra hadu ke besau kusan hagari ke bentang lai tu ini siapang uwei usamla ubakrau hagi Sngi gelun berem kini dikin kula tok hangne ngan kuli na berkhat kabalai kufra bat kabalai tundai til uparu lo ong halagi syakri nila bansyam yo riu kat ume ubasyong mensi ulai hau uparu lo ong hau joseph Nawal lay walaupun hamay kane baro amdan su ubah syampang berbastat kum mame ini dua au lay ubah pajani babring ubah try kimat try kimasim try ka kamad try dong ka Jingïaseng Samla ke Jingïaseng ni ukunrat uladon ringkat bat lagi dong di khon Samla lingba gini ki at li Islam kilomia try nilayo on try nagunta ka Jingïaseng Saprang dong ka Jingïaseng Samla assembly Hariin bailami nanti lewat balang na Muslim. Melayang ini hari lewat balang hamnya Mawlong, hamnya Sora Presbytery. Ablay, ini ayu yang mereka jinggon ringkat ke jombe, yang jing perkat kam baro, ke Jingshit baro kita pendap, way perlu ke bentar kita pendap. Ai bagi long kum ke jingnya ai mu thang ki em ki ba kiu se ke jing khat ke is nei jong me hagre ga step ni don hang ni ku pai lang nagi ki lai ke li press ki lai ke li sinat ki ba don ha po jong ka assembly tribal ha hang ni don ban shepi ban Sngap ke khubor ga jong me ban yero ये तो पुरम का जोंग है, but हाको ये आखरी अथवाई करे को पो, बाकी यो अपन पियांग ये जिंकर खू, नेगतीर को खोई के जोंग है, मेरा इबेट ये अपन पियांग यो शक्री जोंग है, पंजन काम यो करे को पो, कोमु तंदोंग जो के जिंग पन सवा, हेरे बारो kanmong ka bor ka jong me au glei bangini nangi ki breu bat ki sama
Kibala pen scam melagi jong ke jingkulan. Hagaban sai ke percaya baru away. Dari jingbang ke jam sim ki jong hai. Sim ye ke pohon kersa. Jong ke jingshit ke jongi. Haga kerteng ke jom try lo prem jiu Jesus Christ ni tuai. Amen. Uparo lo ang haragi sekri. Nila bansyam. Yau beri ukadune. Uwasyong. Mensi mulai. Au. Kini. Kilong dikentin lagi statement. Balak randaus paro jong the region. Kidai dikentin hero. Kiba ayah ke jero. Yau Samla Joseph. Hadirin. Bawa hak ban batai ke pasniu jong us paro. Hakabu mayu iya kita ki adli. Ki jini tupau dari ki pasniu. Kiba penwet ke siak kadang. Kasyong gasa ke jimperkat ke jongu. Udah usim. Berkata kolong ke jing yo ya kita ki nyau teli masih besngai. Lawan nak kata duriau. But kia bam plang kata ke jaga plang. Bararin kata laong mo yo isa ki nyau teli. Ki wempat ki nyau teli ki masih ki berai ko. Bad haba ki ne ki masih ki berai ko ki wan na kata ke duriau. Sebni but kila bam dono ya kini ki nyau teli ki masih ki besngai. Ki nyau teli ki masih ki berai ko. Kilap bat ki para banget ki ba ki jo hau prai. La ong gani ke jitu. Bau Joseph ulayo ya talahat ya kaban pensai lalaban batai ya kali jin pos niu habla khatu naga yeng bindi ban batai ya kene jin pos niu haden bagita ki riustat naga ri Egypt kila kot ke jinstat jongki baro Bakunta lakhat ya ulau Joseph Samla Joseph baun batai ya kani kiting posniu Joseph udah kun ubakat wei jong Jacob na kisawat kitna ki jong Jacob pun kai ki khat armot ki khon sinrang kumne naga kini guleng kom kale yau Ruben Simeon Levi Judah Issachar bat Zebulun naga kini go ar kaselfa yau Gad bat Asher naga kini go lai ka Bilha Udan badu Naphtali, bat nak kekemi gosau, naga Rachel, yau Joseph, badu Benjamin. Laong banamar, kejinglong, kebabhajong uni, Samla Joseph nadu kapor kebaudan kena. Ladon kejing it kebakam kerpang, jong upai yau jong fun yau Joseph. Kuntalami kejing bisni kejing tuhun nagi hinman jongu kamtam haba una batai kejing posniu kibo blay lo kenpau hau sibun ki bede
ya u ya ka Jingïaseng jong ba ya ki hmen ki jong u kene ka penong hadu ba kini ki hmen jong u penong ya ki bakin dina yang jong para hagi takin nong million ki bedang let hak na ka pencai ki kam khai sekar rejep tang at help li ki sbai rupa kita ki nong million kila dipat ya u hau pojifa u balong unong sumar barangba haga yin usim haro haba udon hanga haga rinong way jungai naga yin jong pa jong long go try ula long ringkan but uno samla ula long samla ubha uba khoi haga jinglong ga jingem uba don ga jingay ga jingkraman baga jingsanya terus hem haurai Kung tao play long mo pen man ha e yo hagi yang bagi benta baro hagi yang bagi benta baro haga jingem ga jong tat hadu ba ulok kentiu ulok keu ulok rayu banong governor jong ka rejek kung governor Mawlong next yaus paru jonggar bejek ulah lomlang yang jingbam baro hake nyaus nam kibadak kerhai naga bentar ki nyau tuling islam jonggar nam siu badai hangi bawa yo ya dalat bangsa Yau pailang hapo jonggar rejep ki khun jonggar rejep bat ye ki wei pat kiri ki marjan bat kham tam ya ki yau pa ye ka yin jong pa ju ba ye ki hmen ki jong ki lok bat ki para samla ki ki jong hau trai jisu dah kabangin pusan halor jong kajingim jong nong sama Joseph ngaku ada step bagin like sekin like keli di benda kibalong dan nuksa ke kodor ya kajingim kajongi kong ki khon sama bat kibangai hari kesni kibang mentang kau ningkong sama kuah ya kau nyam jengot kau iyo sama Joseph Mawlong ubriu ubejok ya kijing pensoy usama ubejok ya kijing pensoy pertien kejong play kaya thu ini haka long kebalai pukandai dekat Riu hadu kata bau Joseph long riu wabhab riu lumpun orang atraktif haka mat haka jingong riang ke jauh bat long besar wadan ka ability ban peniai ya kan nugur bakam kebelasannya hau konta kani ka jingong ka kerbang ka jong nang sama kala ring ya ka dor kemat ya ka jingot ka jing berhat jong ki sama ki babun hagar ka ri batwat ya ka tena ka jong kunra jong ka tena ka jong Potiphar ka balatrap yau ban pengap saya kijing kuat rai kijing kuat aulia thara jongka
Wei kung Samla ubha loi om Samla pun kong ngok ya de hagan hi galenti bat haba kala syam bakam Samla jab satya da kata galenti jo kadon bagadan haga jingtu jongka kala harap layu kali ke prothei ko ethan kala harap layu ba udhai usamma usniu ke jinglong ubala thusniu ya ka lengba ke jingmot ke jingkwa brai ke salah but kabala penlong ya une usamla bapri une usamla loi loi ban ha ka bandi khlanda kilok if para samla ki ba ek jong na uprai kani ga juk bat ka perthei ke bagi em ka yen ha ka dur jong ka tra jong potifar bukan jang mesim inang sibun ki samla ki ba dap rian hapo jong kini ki lai kini ki snat jong inang ki samla ki ba ran ka cingsa ki ba biang ka jabing ka jingwat ka jing perkha ki ba biang ka rian harga dur ka dar physically ki ba biang ro ha ka rian jong ka jing tep ka jing sempan ka bo jong ka jinga banle ye ka boha Henry ki para sama ki lok ki be ki don ki tna jong ki upotifar bukan jong sem ki ma apha hatalim ki na jongi ki ma jung kro yangi ki ma kjor yangi ban penot yangi hamtam yangi ki sama kristan hagi ki jing thala ki snova ki jing aurea jong gari ka prothai uproga buang new khat ar bat ar kuai menta kadon hagi lenti sno la sibet kadon hagi jaga keluar ka apha haga dom baro banyo ban bat ya usamma ubaduna ka jing syampan banyo bat ya kisama ibaduna ka jingshit lok mati para samla ki baye haba kren ye ke banta le se kan kham khor yang ki samla ya ki samla le se henry bagatian ke jong ke ka kren kaya thole ye ki ek shad lo le usama apala trap yu na gani ka krimro hat ka ula phat na ka jaga ula mi na ka jaga jong ka jingsha misoi ban phat na ka tha ka jaga ka bukan bon ki sama ki batuna ka jingsha ki ngop ki ha hagi tersim jong kajing kijing auria thala ki ngop hagi tersim jong kita kijing sniu ki badon haga eman ka salam jong ye gidi sni kidan sih kisdan sibun ki bakum kita kilap ki para samla ki bae ki bakum kine kidon hakalan tiya jodi sama
berkata kalong. Kebagian kenduk mandas ni agak cingin berjongi. Gima manhat nanti. Ladangin pet kumbo pet usama jasa. Ladangin tahu kalah banai. Mawlong hangi susu bat. Dalam kabun ke jingkran krok. Kalau pun kau mu yang tahu sama, kau sama, kau duna ke jingshit. Kisama kibat duna ke jingsufu ke jingshit. Pada ke jing arsa kirnian sintu jongka. Menen jingshit yang Sngi dalam life adikri. Beliau cuba yang ini tentang arsa. Engek baru ilahan siap. Ngayon dia menen kat mga penyakit menen dalam laksu. Masuk kena Jingïaseng, maka jurus ada Jingshit. Nama lagi mana lupa Jingshit macam aku baru kibaran hangi, kim dia dan ki mereka tahu disyo. Dia dan mat yang tim di dongle, orang kecing bab mesti. Masih orang perok, Ramadan bulan lo, pinjau dekat. Kita dari kepenting memasukkan diri di perok. Hari keporu ngamdan kepenting banyak leni bantai komen ya baru naik kali kantornya yang naik kali Sngap. Nama kita di profesional sekali lagi kita kerpang banyak. Ngamdan kepenting. Lalu ini kisahnya dia budaya ini. Kita lagi sekenal kita. Lalu ini. Nama ngapet apa diruai, kiwe pet, nama dikuahi banyak kata. Belum beriu kuai belum kata. Mungkin cuba kali itu mungkin. Ngawi bulanong, habaron lanong, baru beli dekat. Ngade jok baru. Nak bentar, kabarang, Hapdeng jumpa kamu, belum nak kekui pi, belum nak penkrai kita ni kamu. Riewngeit jiwa. Ni tempat yang sokren by pastor sialu di pelat ke kapor ke koridor jogi. Pastor sialu ilong pastor ba dan botam. Dese ada Sngap ini jogi dari tangai belok asir malong bertor. Pastor lalu Idan kabalang kejuai distrik, kejuai presbyteri di Pastor Jong Sngap ini. Dan kedua bentar kepada ikwa dan penipu tidak berlihat dia kata. Konggala kejumpa krek hasil dari Pastor di sini ada jong bentar. Kalau mana kitab Sam, kebentar kebalai pulai kerhat kebakar. Kikintin kibang sok kata kejek menriu, kau terai pulau belai cerah. Bagi tadi beriu kita wajib bangun ke Jingïaseng, kinti jauh. Sup kata kejek menriu, kau terai pulau belai cerah. Jangan kebentar kebanyakan selok akan kejengir. Ngasim nagari kitab Sam. Kebagi tip kong kesam juga jiro. Bangis kamba don simon kinong ko. Yagay kitab Sam. But yagay lenong kabalay pulay musim leto mana leto ika. Hanay bun kiba perkan balasay uday usin dapat. Ubat ho yagay lenong kabalay pulay. Kitab Sam ni baru kawai kere kejing pelung pelang, ye kejing jong kiberin kebaca, jong kejing riu Israel, kejing ruai Hebrew, kejing ruai kibakila pendan kam hagajing Shikriyo boleh, bakalong hagajing Samla, lari hagajing Shikriyo boleh Hima. Oh David.
Moses, Asap, Heman, ki khonjong kora, Solomon, baru Ethan, ki jahi ke lapang proteng, hagani ke kitab Sam. Ki danru, ki wamshula penpau, ya ke proteng jadi nongko. But ki Jewish scholars, ki ai proteng ikini kum ki orphan sams. Lobi ke jilat lenti jadi khon Israel naduk kitab Exodus. Haduk ke jingring rau syabadalan. Kan ka pur dapat kerpang. Haka history jadi khon Israel. Hoi hagi kitab ni kong jadi chronicle aku naik dapat persan. Haka pur jadi sosial jong David. Kecil jumlah orang bat 1,000 kilolong kilong abjingkan, bat 1,000 kilo ya roh yotrai, jadi jingtem kibang alatau, David kulong banyak roh dekida. Hagi Chronicle arbundai berdoa Michael. Haga bodoh jadi susah jums Hezagaya. But usin Zagaya baki rangba ki hukum roh ki lebi. Ban ruai ki jingiro hautrai deki chen jong David. Baki jong asa unong yoi. Ti kelawai ki jingiro dakata ke tabakmen. Baki la dem lagi kre bak ila mani. Kau isnuto ba apa je ke jing sosial jing isin. Kung usin David usin Zagaya. Kadang keting pendan kam. Yang ke kitab Sam kung ke jirai jong di jepen Israel. Haktin Hebrew lai kerteng yang ke kat ke Sefer Tehillim. Kamamut kakot ani ke kitab jong ke jingyo. Hoi ada Septuagint. Ka translation ya ke Greek, ya ke Greek, ya ke Old Testament ya ke Greek translation. La ainam ya David hagajing dia pakai Sam. Kini kita mulai Sam kita penslur kita mani banyak roh ya berai. Nama ratoi ki hagajing yang lenti. Kita bagi kon Israel ki experience kita. Yang jingjo Persia yang show dijangke. Hani ni bagaimana ketin ke jauh bayang suk kata ke jet penriu. Kau try ulo kublai jangka. Kami ketin suk blessed. Kawan ketin Hebrew koi, kau translate ini ketin jet penriu. Yang suk kata jet penriu. Hoi la pendan kami ini ketin jet penriu. Hagane ketin ke jongklai. Balon suk kata jet penriu. Hoi ketin Greek. Kini ketin suk blessed. Kawan ketin Magarius. Pada ketin Hebrew, dan penangkan ketin Asheri, the good life. Dan dia Baruch, blessing from God, kecing kepul noblai. Suk kata jit dan rayu. Blessed Magarius, Asheri, the good life. Dan dia Baruch, kecing kepul noblai. Kini ketin Magarius, penangkan ketin Suk. Hagi jingkai di dalam Jesus halo jolong, upunan kami ketin Suk. Blessed. Kadang kami ketin kebagian Cyprus he Magaria. Cyprus he Magaria. Dan ini ketin Hebrew Baruch.
Habang Cyprus Hima gaya kadai ka dalanong jangka Cyprus. Pada bagi beriu kita mampu jangka dalanong ka dalut nanong syabang. Jumlah kan syuban buat ia jinsuk syabang jangka dalanong Cyprus. Kalau ngajak kami itu nak, kijing baham jingdi, kemarian dari itu nak. Bahawa orang Cyprus Hima gaya kepilayan lut ike baro hapo jaga daunan, kejingsuk kemudian hapo jangka. Bahawa tin Hebrew, hapo orang kejingim kebabha, dari kejing kerku kenal turai. Kaya kajing suk kawan no way. Kajing suk kawan Jesus Kristus, ya kajing suk ay on kumbaga profay ay. Kajing suk kawan siapa? Kajing suk kawan bulay buay. But angilong suk kata kajek benriyo. Hakatin Hebrew lapundan kami kekatian nation, la translate ke English nation, kekatian Hebrew koi GOY. Kamu ayu kekatian GOY la nation, hala translate ke English. Kejumut kalong kekenhun jeng Hebrew kibawan naga jo kejek kekenja, kibakran kejo kekentian. Katakan kejimut tenrai juga meaning of a group of persons of the same ethnic family who speak the same language. Katakan kejimut tenrai juga negerian jet penriu. Hoi mentah modern translation dari guru modern concept program perkhidmatan tapi kita nak juga political unit. Dibenarkan Indian nation. Nasi yang apanya fair kejek kekenja. Gila punya pen berkonkren dalam culture. Handai hamang itu apa away ke political unit. Jaga taruh ke day berkom slovo. Jangan modern term. Jaga ketian nation. Pada ketian Greek, iyo ketian ethnos. Bat unong raisam. Ukran syatan katakan jinsuk kebawan na ubay. Kejingsuk kebawan na kejingshit yo ubay. Na kejing kababha kabangijan siyo ubay. Baru ang suk kata kejek benriyo. Ngiyosyo yagani kekintin habang batay-batay. Kejeng nation, kejek benriyo. Kamut a large body of people united by common, descent, history, culture, language, inhabiting a particular country or territory. Labi having a slow kunta, suk kata kejek benriyo. Kekeren yangi, kibilaki jo kejek benriyo. Kiba keren ke jo kecil, kiba rangga jo ke culture, kiba song hagini ki rilong kasih jejia, biye joni. Suk kata kecil penriu, kebau dry ulang ulai. Ngai nguriu ulai, nama ke gospel kebelawan syarif. Haus dan kat rasma subway. Lapan yang jika maju ke gospel hari ini kami beri kecai. Hawa Sngi ke barang limbah jumum amar baru hujan. Pagi kentai kum dan nawan. Kibat yang yau Jisupres. Kum terai. Batunong pedem. Banyak yang you boleh lepas sedang ini the gospel mentari sispa propos nentam. Kiba bangun kiba sing ke koridor. Kilawan bangai. Ban yang yo Jesus Christ
Kung ulang sispa ako ng patim. Kamu uang sup udah kata-kata pendidik kau try ulang ulai. Kamu ayu kena katin utrai ulang ulai. Kibriu kita Hapdeng. Yau ci sepres kamu orang belem. Bagi mamani yau belai uba emban belai uba shisha. Unorai sam, uang ada sam. Dorek kemen obrai, kopi di bahok. Kajini roh orang dari Sngap kita dah. Kamu kibriu, kita kemen obrai. Kita siam di bahok kejublai dari Jingïaseng au Jesus Christ. Ubanyak ubasa orang jaga dingna. Jika ban sius pa ini. Lagi apa kicai? Nanda sisoro resamu, kibriu, kibalang kiutrai, kibasnya agak tiang kajamu. Kata cek pendidik kiutrai pulang belai, kilong kibala pediam agak tiang kajumlai, kibalat agak tiang kajumlai. Gimana kaya ibarat cinta jomba ka khati ki kaya ibarat cinta ibarat